svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Brawl Stars. Danas igram sa kućom kućom upravo dika s kućom kućom. Ovo se duo sve dana. Možda duo, vrate, ako budem prvi da imam 9 trofeja. Kako da ćemo bude prvi nodan. Ja imaš tako, ja imaš to. Sobim torni. Ja slično igram i sad ćemo igrati. Mislim da na gore nešto postav ulti, jel? Postavila ulti! Ali odmah se novi ulti baca, to ti je tako život traje. No, bilo na njih pošto lopiti. Država. Ja sam dead. Ne velike. Deadlito. Ja sam the one who not you are. Ja ćemo biti pravi. Tako se igra. Znači, plus 9, to je uvijek ispod jurti mi sve što ga. Plus 9. Tako se igra, bravo, stat, brat, zengio. Plus 9. A budemo prvi doćan da sam 1300 trofeja, što nije loše ljudi. Imalo to nije loše. Drugo, da budem prvo. Sad ovaj. Ne gaže krenari, onda 7300 trofeja. Da će to biti jedna dva živna. Loše da ovaj. Hitne to malo rano. A a moj češće je vjerojatno idiotski retardi. Tako je moj osjećaj. Idiotski retardi. A nije imali majko ovamo. A nobody... A neću da kreva. Ko umru, To bubble. Next bubble, no. Aha, dobra fora, šanse nema. Tako da paščadle nek mi bude u pomoć da budemo prvi s ovim likom. Sarajevska paščadlija, Zagrebska i normalna paščadlija nek mi bude u pomoć.
Sad se zebra ovdje. I need more. Maybe we'll dream tonight. Sve drugi. Kada bi bio prvi, to bilo genijalno. A nećem. Što naravno ja prije... Zala, tamo smo eksočetane, to nije čudno. Drugo mjesto s tobom igraju, jer s tobom je nemoguće da browseru. Još samo 2, 3, čekaj, 2. Treće mjesto, eto. Treće mjesto plus 2. Dobro, super. Ba, dobro igramo s nekim dobrom, nisam se nije. Browseru nije. I vidi glupa stavljena. Da nas ubiju, pa stavlja, grejaju, baba, smedi. Baba. No, kad jutra, kad mi je pogledajte moj novi video, baba smedi. To neće raditi, meni je to drago, meni je bilo zadovoljstvo da Ubi me rovka. Rano me rovka. Ono hita pa, normalno kad ima helko će vapa jebote. Nema helka, nabiju me nogom u gušću jebote. Koliko ima helka. Pa bacaj ulti, ne zanimaš me. Ne zanimaš me. Mi smo da te tuđe mjesto je pustri. Pum 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 pum. Znači kao pratim nema veze. 7300. Da ima toga ćemo kolektor. Mislim da ću ona pika. Kao ne još tako kolektor browser. Da ga upgradeamo. Čekaj, nije nešto. Stop. Nema ga pika kupit. Nema. Ne znam da ga kupimo neki skin. Neću. Odigrat ćemo černi duo. Černobilski duo. Dodatni izgubio sam stvarno rodni duo. Onda neću. Sada je ti bolji. Evo, fini pogodni. Давай to častita da budeš konik. Ovo će biti drugi. Rezengijona. Dobra, jakaś glut, mógł na apelce tut, ale szybko. Już na koniku. Sam uwalić znasz to radić, tylko na to. Nie morasz tam nie robić to, co ty grasz. To tylko ty grasz. Ja tylko miałam płynę grać. To na jego trochę, to się raz posłuchanie spodziewał.
Zaklona i to very easy. Musi sada. Good. Koliko je sada? I to bilo video, ne znam, ako ste uživali, obavezno like, share, subscribe. Mi se vidimo nakon narednih epizoda. Cool.